Muzika turnesi edesi kira. Mesela benim için muzika nerse gayet benim sen İngiliz dinleyelim gayet. Ise İspan dinleyelim mi? Ya şeyde İspan muzikası ya da benim dilde mesela vardı yıllar benim İspan diline başladım. Şöyle mesela İngiliz dilinde ise mesela benim Fransız dilini tanıyayım. İyi halde benim bir sözüne damlar belki ne o şey obrazları bilmem Paris falan. Ama mesela muzika olsun diye bir jingle su kışını jalep bitirirsin. Hem bir проблема var. Mesela sizge kiler şeyde sizde bir var tatar muzika diyorsun. No var. Появилась, пожалуйста, вы yaratma muzikasını. И ты думаешь, а меня сам превратишься. Ну, mesela 90 yılda sen снимаете, что появился, думаешь, Айдар Галиев или Салат Батарминов. Что позорнее, да, вот думаешь? Ну, ведь benim muzika benim de o. Diyor, просто anlatmayın, benim 90 yıllarda terbiye kişi, ben rock müzik yapalım, да, вот просто benim там, birinci kasetam idi grupa Kino, grupa Kрови, 80 yılda, Jidiye Ştayn. Am niciun de caz. Вот. И вот тем лысин, на семь упоротишь, мандей, мямал шитрван музыка просто, а он юг просто тупою. Химина сешим, bin ulim, aha var Rus rock muzikası, var İngiliz rock muzikası. Hemen anlatıldığı ama demek min üstümde bulan dedilerini ben kişi bilen de buluşmayayım, üzümde ben mesela tutturmayayım. Demek ben teki üzümünü terbiyelemeyim de muhit tutturmayayım ama anar mesela men soruyorlar var mı tatar rock muzikası? Там, конечно, var. Neyse diye mesela Avatar kanal var. Tavuşun var mısın bilmiyorum, tavuşun koysan da. Muhim tügül. Ну это завод был bizden типичный татар клевый, biz burası tatar uçağı bu halinde. Гостиницалар, yalan şara kızlar yeriminde, fan, ну то есть, her bir temte kliği şunday. Kişiye küseterlik ayber, akrayın bir, kişi şok katar. İşiginde, hatta kadar kişiler için şok katar işiginde bizde şunday ayberler bulalar. İkinciden, başka millet kişiler, bizden nişik bulaydı. Mesela biz Avrupa'da yürgende, İlyas bilen, Defarov bilen film düşürgende, biz kavuşuşun aşağı faydalı izlegeniydik. Biz Freiburg'da yaşayan studentlarga, hem bir saatten sonra bizni biter temalar indi orada. Biz aytamiz, вообще muzika bilan shug'ullanamiz aytamiz, biz sizga kliplar qo'yib. Siz bilasizmi, tatarskiy metal, вот sizga tatarskiy metal. Bilasizmi, tatarskiy funk, tatarcha funk sizga. Oh, it's cool music, man. What's a label? What can I download it? То есть, wait a minute, что это будет татарща, как мы татарща там мамы? То есть, вообще он башында yok ayberler. Потому что bizning boshlarına Bulinu, millet boyunca ama başka kişi просто либо kızık түгел. Değil mi? Tam olarak mesela muzika eğer de o sıfatı boyunca kişiye doğru gitse onu anlamalıyım. Bizim men bir defa kabadlamaydım. Bizim var bir yaşlı Türk'üm. Onu kubrak Rus kişileri tanıdım. Mesela Juna Türk'ümünde anda mesela onun iki kişiyle tatarşamlıyım. Juna Türk'ümünde. Başkası kişisi Rus kişisi. Şu kralarının bütün auditoryası Rus kişileri. Alar şiirleri Louis Yansuar, ne Tatar kitabında bulunan kişi. Yıldız Minum'la başkalar. Şunu büyük hater şiirler hatta okuyor. Biz de hatta makalattan bağımlıyız. Mesela şiirlerinde ama kişiye olmaz taraflar. Şuna göre eğer biz bu birbirimize bakayım, mesela uzasının sabantuyu hatta da siz sabantuya şapırasız, Aygül Barayev'ına. Ben ne kadar sabantuyu yarasam da ben Aygül Barayev olan sabantuya barasım kilmeyi. Değil mi? То есть вот барыш да сен барасың деп шараға шейки сен керек бараға ну барысы да барайыш мен Петербургта жашаганда мен отырамын сабантойда ну конечно мында шашлыклар бастика спонсоры вообще мен алышамай но все-таки бір нәрсе татаршарасы ну я рад өзім отырамын ну мен тузерге тиішті ғой мен ләззат алуға тиіш никто не поймет пойдемте на фестиваль окрошки ну мы же русские говорит классно окрошка там блин анда музыка ойнайды шеф то есть такой кіші шуңа баруға тиіш Hem bütün medeniyet şuna tartılırlar diye kişi просто kızı bulgaç var. Biz niye bütün şartlarını şöyle ötkəlemiz? Kişi bizden niye tartılar? Aytmıydı. Çünkü milletke fayda bol. Yok bitindi. Просто вот kızı biz yanında прикольно вот iki gün boyu. Biz Pişen bazarında edetle kişimiz değil mi? Biz ускоряемся. Pişen bazarında söyleyende mesela Pişen bazarında ikinci günde oturayın avtobusqa biz bu yıl Pişen bazarında oturgan Kamal teatr karşında Zoranda maydan şunday o bütün kişiler görünə. Hem ben барам билет который именно компьютер это что там происходит? Ямарка какая-то. Это фу, не ямарка. Ну, Песчан базар. А что это? Что там есть? Музыка, кино, танцы. Салталар bizden там. Балалар şimdi начала. Понятно сейчас. Зинка, вы слышите, там что боролся ярмарка. То есть это я так люблю татар, такие классные ребята пойдут на татарские мероприятия. Yok просто Qozonda nasata bora, qiziq ayberlar emas. U shomon qura boranda.
Вот şunday. Biz indizler azarlıçınıyla karbide biz Tatarlar milletini işi gidip kutkarırgandı. Eğer de bu sözlerde Tatar sözün Rus sözüne almıştırsan мы русские, мы должны спасти русский народ, русский язык. Я занимаюсь русской музыкой, я хочу поднять русское вот самосознание. Да, Юбитинде. и anda yine tınlasan nişiktir korkunç bulup gider şöyle bir. Tatar degeç. Реально. Нормально, Tatar degeç normalno kabul edilir. Но на самом деле bizga gene в плане расслабиться надо. Тege ham o'zimizga ham kishiga qiziqli ma'nali birlar deymiz. Muzika bo'yicha zamoncha muzika ham Radif ukaramesinde kullanan gitarra tutup nedir? Rap var, ateşe jırlara da gerek. Muzikani sağda balasın işinge söyle yazdırasın. Demek siz onu o'zingiz ishlay olasiz, yoki shunday kishilarni borlay olasiz, kim shunday muzikani постоянно produkt chiqarib turadi. Chunki eng muhimi produkt shulay bir kontent hozir to'g'risha kontent oz ham u yoqdan muzika boshqa millat kishilarni da tanittirishni ham nechikdir o'zingizning da choralaringizni boyittirishni u begaybat fursat. Ham biz ne uchun Radif endi Askarning klibini ko'rsatgandirda, sizni qo'rqitishni, Shakira o'titishni, uyatib jibarishi. Lekin bor masalan, bug'ingina biz bo'ldik Kariyev teatrida. Anda masalan Yulduz Silagan edi muzikal laboratoriya turida shulay. O endi shunday nechik deb aytaylik, zavqli, balki neoklassik shunday muzika yaratuvchilar uchun laboratoriyalar bor. Bütün Tatar muzikasi ul estrada bilan cheklanmagan. Ham siz o'zingiz choralar uyushtirganda bu aybirni qo'llansangiz aybat bo'lar edi. Chunki biz shunday nekrofiliyaga kirib boramiz. Endi shunday iskilikligini yoritamiz, elikligini, o'lganligini hurmatlaymiz anda, bitsagina unda qadrim bilan boshlaymiz anda. Shu gina bizga shay. Chin ma'nosida millat yashayotgan, aniq priznagi bir zamoncha formalar bu. Ham muzikada u bizning bor. Bizning tag'in masalan ham qarazalini tag'in sasiyam ashida. Masalan bizning Tatarlarda ko'p bayramlar bilasiz. Hayitdan qoladi. Qanday bayramlar bilasiz? Musulmon tulpani Farg'abad qasinlar yil sayin празднуют. Qolgan kishi ne празднует? Navruz. Shunday nomerlar qo'yilgan dalillar. O'rta Osiyo hozirmasi. Ne прям считайте каждый. Qozog'istonda Uralskda saqlanmanda. No, shunday общенародный butun xalqdan eshitib qo'shilib, masalan, men xatirlayman, biz oila bilan respublika suverenitet kunini bayramlaydi. Shig'ayli oila bilan butun yerda Tatariston bayroqlari, flaglari hozir bu masalan shahar kunini aylanib qo'yibdi-da. Biz не то что Shirvanda ipodromdan boshlab Kreml bilan tamomlab ham salyut qarorga biz aytamiz, "Voy, bilin, shahardan yiroqroq kerak. Manda короче, bahana boshlana. U da bayramdan tamak etdi ham. Получается, biz shunday nimadir ko'ngilsiz millat. Birgina Sabantoy bizning bor. Ina Qorabog'da qasr oyda eshitmayman. Oyda o'zdakda. Bitti. No bulay bo'lmay bitdi. Biz anday tugul bitdi. Shular talbini biz nechikdir ko'ngilli qolib bit. Ham nechikdir yangi bayramlar kerak qilib bizga. Nimadir yangi birlashtirish choralari kerak. Shuni bilan biz masalan Pishan bozorini bo'lib turibdi. Kim birinchi taqdir eshitadi? Это слово сочетание Pishan bozor. Kim birinchi taqdir eshitadi? Barmi shunday bo'lib turibdi. Bir kishi. Вот как аудиторlarda вообще bir kunda qo'l ko'tarmadi. Может, anlamagan nadir so'rovni. Как вариант просто отошел Но как вариант. Но да, но mana ikki kishi как бы да, bu zo'r qozonish. Hatto biz Pishan bozorini boshlagan bayram bo'lar tugul, To'qayning o'lgan kunini esga olib bo'ladi. Onun o'lganini 100 yil edi. Ham biz birgalab Paris o'ladi. To'qay ana 27 yoshda o'lgan. Bizga 30 yosh, biz shunday azrak shoyan, qanday shunday energichlikmi?
Нигәле без шуны аны теге бөтен чаралар Тукай белән бәйле, аның портреты, пафослы сүзләр, чәчәкләр, лабзыйлар галстукларда. Тукай әйтер иде, ну нафиг, мин башка шигырь язмыйм болай дәвам итсә дә. И без уйладык, ул яшь кеше булган һәм нигәле аның Париж коммунасы, аның тормышы, иҗаты Печән-базары кисеп баш. Париж коммунасы урамы дип аталган хәзер. Һәм уйладык, шул аның белән бәйле урын булсын. Һәм икенче яктан без татарлар белән бәйле шәһәрдәге урыннарны таныту. Популяризация мест татарских в городе. И чөнки безгә бәлки Казанда андый хис юктыр. Менә мәсәлән сез Ташкентта яшисез, Петербургта һәм башка шәһәрләрдә. Һәм күп кенә безгә татарлар әйтә, без монда үзебезне килемшәк кебек хис итәбез. Ни өчен шулай? Чөнки как пришли чувствуют. И аларга аны хис итергә теге не дают забывать, шуны әйтеп торалар иде, әйтеп торалар анда тарих дәресләрендә әйтәләр вот анда. Килгәннәр каяндыр, име? Бәйрәм итәләр. Һәм бит чынбарлыкта шәһәрдә бик күп урыннар татарлар белән бәйле. Теләсә кайсы Ташкентны әйтмим, анда вообще тулып ята, име? Мәскәүдә бик күп татар урыннары. Син сторислар перейти дип утыру белән постоянно. Тынычлан һәм тыңлап аласың. Һәм мәсәлән Петербургта шулай бит. Менә кемне таныйм анда Новосибирскта булсынмы, ул анда Уральскны тоже әйтмим. Бик күп биналар. Һәм шундый проблемный өлеше бар. Бик күп шәһәрләрдә кайчандыр безнең ата-бабалар төзегән йортлар бар. Алар мәдрәсә булырга тиеш, мәчет булырга тиеш. Яисә анда вакыфный биналар дип дөресме әйтә? Алар калдыралар аны җәмгыятькә хезмәт итсен. Аны совет чорында мәсәлән Хусаинов байларның йортлары бар Оренбургта. Ул мәсәлән мәдрәсә була торган бинада сельхоз академия утыра мәсәлән. Ник сельхоз академияга башка җирдә укый алмыйлармы инде ул орлыкларны ничек үстерәсен, шулай бит сыерны ничек савын. Бу мәдрәсә безгә хезмәт итәргә тиеш. Һәм бу бер яктан шундый мәгънәле эштә, шундый урыннарны барлау, шундый фестивальләр аша ул исемнәрне яңадан кайтару, телгә ятышлы булсын дип, һәм кеше аңа игътибар итсен дип. Икенче яктан бу безнең мәдәниятка бик күп аудитория җәлеп итә шундый фестивальләр. Һәм мәсәлән Печән базарында без нинди берләшмә, нинди кеше, шәхес бар, бөтенесе алар катнаша. Шулай бит. Мәсәлән, монда бар тарих, монда бар ачык лекторий. Лекторийлар төрле темаларга. Тарих, татар гына түгел, монда деспотизм турында да сөйлиләр татарча. Монда татарский Чернобыль турында сөйлиләр. Программасы белән бик күп. Монда экскурсиялар уздырылалар балалар өчен. Монда ризык. Менә безнең нинди мәдәниятта тармаклар бар? Бию бармы? Без мастер-класс оештырабыз. Һәм хәтта фламенкода күрсәтәбез инде, ләкин татар телендә. Ул тоже шундый кызык алынма кешене теге җәлеп итәр өчен. Һәм тагын нәрсә бар безнең? Әдәбият бармы? Белмисез ничек әдәбиятны, но бар ул. Аны кешегә күрсәтәбез. Безнең дизайнерлар бар. Хәзер алар 100дән артык. Аларны күрсәтәбез. Музыка, кино һәм башкалар. Кино хоть и отстойный, но тоже бар. И һәм сез аны үзегездә дә куллана аласыз. Локальный Печән базары оештырып була. Мәсәлән, Мәскәүдә дә татарлар сату иткән, андый урыннар бар. Мәсәлән, Ижевстан кеше бармы монда? Ижевскида мәсәлән татар базар бар. Әстраханда татар базар бар. Мордовиядә әле дә сату итәләр татарлар бөтен бизнесны под себя подмяганда. И шундый тарихи урыннарны кулланып, шундый локальный үзебезнең фестиваль аша мәдәниятны күрсәтү, минемчә ул бик реаль. Моны без башлаган идек. Вообще сон команда белән, яшь команда белән, әле генә килгән кешеләр белән. Һәм хәзер ул шундый 20 меңлек халык узатырган шундый зур фестивальгә үсте. Аны сез үзегездә дә ясый аласыз, үз брендыгыз аша. Пожалуйста, керәсез безнең бөтен информация, спикерлар, темалар, дизайнерлар. Да, кирәк икән ярдәм, без готовы франшиза кебек аларны сезгә оештырырга ярдәм итәргә. То есть, понятно, алдан сөйләшеп, менә бу кешеләрне ничек итү фәлән, бергәләп менә шуны оештыра алабыз. Минемчә ул шундый яшьләр өчен, яшьләргә һәм бөтен кеше өчен шундый классная фишка.
Вот. Şunday reklam bo'ladi. Kirgiz bu gruppaga yozilgiz, chunki butun kontaktlar, dizaynerlarmi, kalendlarmi, ishingizda kerakli bo'lgan butun kontaktlar anda bo'shim dostupli. Instagramdan, kalendar ham boshqa. Ham shunday so'rov, tag'in tatarlarda nima tarmoq bor? Madaniyatning какие направления еще в культуре есть у нас? Вот бар dizaynerlar, бар muzika, tag'in narsalar. Танцы есть, tag'in narsalar. Живопись. Бірде еткенлері жоқ екен, молодец. Тағын кім? Тағын нәрсе бар? Что еще есть? Литература. Архитектура есть, да? Кстати, тоже никто не говорит. Тағын нәрсе бар бізде. И как вы считаете, вот неше ойлайсыз? Мода, театр, билет. И как вы думаете, қайсысы ең қаты өсіш алған бұлардың? Жер. Яқшы, тағын? Салават. Бля, ладно, сізді не буду мучить, сіз шундай, да, уже үшінші лекция мен алмайым, өзім айтам сізге. Бля, ең алға кеткен тармақ татарларының мәдениетінде, ол театр қазіргі уақытта. Бля, сізге театр деген нәрсе көз алдына келді? Камал театры мен мәселенің төбесі, Кариф театры, Тинчурин. Бітті сіздің да ресурстар. Қарағыз, қазіргі біздің орында әгерде Әлиф түркіменің режиссері Туфан болса, ол айтыр еді. Егітлер, кино біз, конечно, түшіреміз, но даже Иран бізден 100 жылға алға кеткен кино өлкәсінде. Музыка өлкәсінде анда әйтіп тұрасы ойым, анда бешеный конкуренция, анда не пробиться, просто анда, ну, Радиф, не расстраивайся, может быть, пробьемся. Ләкин менә ул әйтә, именно театр белән без дөньяга таныла алабыз. Һәм гаҗәеп хәл, соңгы елларда безнең театрның шундый ниндидер революция бара театрда. Һәм мәсәлән, мин үземнең әти-әниләрем Әднә районыннан, ул Татарстанның иң кечкенә районы, анда бүтән Әднәдә яшәгән кешеләрнең бер WhatsApp чатка өстәп була. Һәм анда бар иде халык театры, Әднә халык театры, ул хәзер дәүләт театры Әднә. Һәм мин күптән түгел генә аларның спектаклендә утырдым, балалар өчен һәм шаккатым, ул шундый зәвыклы итеп, көчле итеп ясалган. Һәм ул әлбәттә теге бай декорациялар ниләр, ләкин бар безнең мәсәлән Минзәлә театры. Алар Потаповны чакыралар, якут режиссеры, аны әйтәләр, якутский Тарантино, чөнки анда кан, ату, символизм анда. Сүзне даже кычкырып сөйлиләр анда. Һәм уйлап карагыз, Минзәләдә әбиләр килгән спектакль карарганда, Кравищанда барс белән бер героиня анда бала тудыралар, шундый символизмнар ниләр, постмодерн по полной программе. Бу Минзәләдә, Минзәлә аңлавыз өчен бу авыл просто. Әлмәт, мәсәлән, шәһәр бар, кичкенә генә шулай шәһәрчек. Андагы театр, мәсәлән, алар Медея куялар трагедиясын. Һәм аның белән обкатывает дөньяда күп кенә театр фестивальләрдә катнашалар. То есть бер Камал театрында түгел. Камал театрында Төрки театрлар фестивале уза. Вообще бик күп шундый кызыклы спектакльләр уза. Хәзер Әлиф турында әйтерсең, и Радиф әйтерсең ни турында. Үзегезнең тамашачыны. И ничек үзегездә куллана аласыз бу хәрәкәт все? Бәки алмадыз, но бу спектакль Алис дип атала иде. Менә бу секретарь егет булырга батула. Bizning вот Кариф театрдан кичә киткән иде ул. Ну, вырезается, потом желание хореография ул. Алар куйдылар спектакль. Бик гади принцип. Туган тел шигырен гарәпчә графикасында язасың. Әмма аны хәрәкәтне бийсен, тәнең белән. Понятно, да? Тәнең белән бийсен. Эш керәшен кызы, керәшенчә бер кыз бер алифны, хәрефне җырлый, бер кыз бер сүзне, бер кыз бөтен җөмләне. Yanında oturan 3 muzikant, birisi oynuyor defte, o İran barabanı, birisi oynuyor kubuzda, üçüncüsü oynuyor dumbrada. Ama onlar şöyle 50 minut tuturalar şimdi, ну, типа, и Теван. Ну, скажешь, koysan da anda burası mı? Anda bararga gerek. Anda her bir seferge. То есть, sonunda tatlar alır, anım setler Meksika'da.
Вот мен de hatta sizga anlatırga tiyishni saboradi, tipo tug'an dil, tufay. Lekin siz Meksika aytasiz, bor shunday holat, ular ruslar tug'il, ammo ular Rossiyada yashaydi. Bor tug'an dil ismi shivri, ammo u grafikada qarab o kilo grafikada yozilgan. Shunga ko'ra biz tug'ib masalan uyg'otdik. Hamma nalarda shulay yig'laylar, ammo hozirgi vaqtda shulay yig'lamadilar. Shunga şey aytadi, bizni ish yig'lamadilar. Biz aytamiz, chekdi bizni ish bo'lmasin, biz qirg'iy qolib. Demek bizde de şunday goрловой penya var da falan. Bu bizning instrumentlar tug'il, chekdi bizning instrumentlar bo'lmasin. Kishi otda shoqanda bayon tutib jilab yuribdi deb bayonda otda yuru bek og'ir. Shundan demak, nidir bir qilbosni beraman. Bu bizning boy tariximiz. Mesela men buni birinchi topqir qaravash, men turmayin, mening ko'zlarim shishgan, men aytam, biz shu qadar ko'p narsani yo'qotdik. Раз menga o'sha qilib turam, nima bo'ladi? Men aniqroq ovdim просто, потому что вот действительно. А прикиньте, Мексика kishi qarayman. Yurishlar ishlab chiqadi, bilmayman necha kun. O'ynasa o'g'limda. Belki shular deb Ispaniya qarshi so'g'ishlarni esga tushirib, bizda shunday balki qoldik deb, balki nesada tug'anda emotsiyalar deyman. Ham bu demak bu teatr u yaxshi spektakl bo'laroq, anga birinchi o'ng'atma kerakmi? Anga kerakmi degan avtorga. Ingliz tilida bu ingliz so'zlar rahmat yozdirish. Вот, shunday birlar. Ham tamam teatrdan esa birlar deb aytdingiz, so'nggi vaqtda nechta teatr ilk mana bo'lgandi u shunday degi g'urbatlarni saqlov bo'yicha hamda avval ko'rsatilaydi, bilmem zangashlar sunga so'zlar, ayman. Hozir vaqtdagi shishkimni balki chunki unda hozirgi rejissyorlar 90-yillarda tarbiyalangan, ular boshqacha fikrlilar, ayman. Ular eksperimentlarga biroz sport var hozir. Hatta Kamal teatrida u shunday repertuarni teatr bo'lsa da, ular titrlaylar qo'yadi. Mesela men ishonmaday bir Kamal teatrida ular qo'yganlar edi, spektakl janr bo'yicha. Janr var dedi rejissyor, ayman. Вот он татарша tercüme ettiler, o spektakl koydular. Her постановка sayında 150 kişi güleydi, tam halk güleydi. Bir şart tatarca spektakl. Normal, да? То есть там beraber mesela şöyle bir problema, bizim unikal bir teatr var. Dramaturglar biz bir kup, aktörler biz kup, rejissyorlar var, ham başkalar. Kayberlerler mesela aktörler uğruna baylar mesela telefon sözleşme kampanyasında işleydi. İşini tamamlayırlar. Siz mesela agar barasız özünüzün şehirlerde iştirak tiyatro trupa, hem de tekstini koyarsınız. Yani şu vakitte sizin şehirde Tatar artisti tabula, hatta Tatar rejissörü, hatta o başka şehirden kilerge hazır şeyken koyası kiler. Size mümkünlük verirsiniz. Bundan bizim bütün işimiz mümkünlük duyulduğunda. Bir şey fazla o mümkünlük. Yani siz designer, siz kızıkla işi verirsiniz, biz size ürün veriyoruz, bu ürünü satarlar. Siz bir tarafta tutarga bilasiz, u bilan kendine. İki akord ola alasız, biraz yolda bilasiz. Yarın biz size mümkünlük biraz mesela 7 minlik auditoriya, itega sizde konser dönüşü bulaşır. Kişiler mümkünlük bulaşır, ultima anlayın. Aha, eğer de bu evlerle şıkırlanamıyken, ben olga baram deyim. Eğer siz kriyatesiz, mesela tatarkışı, sen bu yürüysün, savaş patlayını tanıysın, Samatova yürüysün, hem taban da sezonda, evliga konakta oturasın gibi. Bir şef milyarda kadar sizde, dolayısıyla. Yok dedi, profit yok. То есть kişileri, просто şu tege kişileri için, bizge motivasiya verge yaş kişiler. Yaş kişiler eğer de kızık iken, onun başları, eğer de uyuzinden faydalanı, o elbette dinleyene, başka da işleyeyim. Ama tamam bu tiyatro boyunca bir, o yüzlerden tekstler var. Kimde kira biz bir alabız o tekstlerini, yaman tekstler, eline kişi yazılan, hazırda tutulmuş durumda. Bizler gene değil, başka kişilere gene kızık olan. Çünkü mesela siz bir işi tiyatro koyarsınız iken, elbette andakiler 100 kişilik diaspora, ama benim için mesela birinci tiyatronu başka halkalığa korktak tiyatro ağır. Sen büyük zor tiyatro olmasan. Elbette Kamal tiyatrona bütün kişi var. Mesela bir kişine gene havaskai tiyatro bir kişi kuramaz. Ama tamam bizim bir proje var. Sizin umuman birinci kişi bilen uzaklanması gerekmeyken var mesela bizim şu bir proje. O Kamal Tiyatro Maktabi var. Allah bizim projetimiz arşivden alınan videolardan, eski spektaklerden kişiler birincinden tamaşaçı, kire aktörler, kire ekspertler. Amara söyledi, nişek bu spektaklını biz 76. yılda koyulan idik. Diye bizim namında şundaki anti-religiöz propaganda vaktinde lider ferişteler yeri, hem falan. Sizde hatta sizde videolarını tiyatrdan sonra siz kıyısınsanız, onlar YouTube'da yatılar. Yani siz alalım mesela şekilde uçacaksınız, sizin tercümeyi de subtitreler koyarsınız da şapraz siz dostlarınızla aytıyorsunuz, ne kararız, bana bu ayyer hem bebiler. Edip anda Rusya subtitreler var mı? Bu payakta var, payakta var. Действительно, onun tekstleri var iş. Dramaturgik tekstleri. Esan tercümeyi, esan
Translate-та Яндекста. Hatta, там кішілер көрсетесің, нейме, то есть, агерда бүтінде бір нәрсе шейіс келем, келмей просто чисто қорейсі келер, теге спектакльні, дусларың білен. Кіші біз бір нәрсе оңғылым, біз сіздің спектакльді. Ира вот қорейсі YouTube как раз татарша театр дегенде. Шаға сема, mesela, там люстра спектаклі, білемін, биг води комедия спектаклі. А вот әбес айтмайды, bizde orada mesela var Buinski teatr, bu teatr, Arada xələr büyük əybət, çünki aradan teatrın arab başqa yerlik urunları yox. Anda bütün kişi teatra ayırıyor. Hər atlanın. Ya ise şərqə var indi, yeşil teatr. İki şimdi aradan nasıl? Amalar mesela biz oturman vaxtda, hatta onlar da teatra laboratoriya uydururlar. Kiçkine teatrlar bilen nedir? Yama постановка olar. Ham kişi için dua, o şimdi büyük zor teatr dünyasında bilgili uğradı. Biz anlamda turda belki bilmiyoruz, siz de bilmeniz öyle. Ama kadar mesela bu ağaç kişi mutlular, iskini tatlılar. Min esa istabeytmek şeydir. Min siz bu tiyatr hareketine uşulunuz. Neşiktir bu medeniyetin bu ülkesi üstüşte bizden yaşlardan ama itibarı jetmiyor. Yeyse siz oradaşçı bulalasınız, bu spiklerimizge, region, şehirlerimizge bu spektakllarni jalb eta olasiz. Yeyse o'zingizda mana nechik aytmada boshlaganlar, xalq teatridan boshlab, mana nimadir zo'r darajaga ko'tara olasiz. Chunki naytlar nechik bolalarni tatarchaga o'rgatilgan, nechik aytganlarni сөйләштерергә, родительский klub uyushtirasiz, birga bir oy ichida spektakl qo'yasiz bolalar bilan birga. Bu sizga, пожалуйста, proyekt. И menimcha bu тоже shunday teatr degan shunday zo'r og'imning bir shunday shishmasi bo'lar edi. Mana bizdan sizga shunday priziv. Tag'in krayevedение turida aytsa kelaydi. Masalan, Pishan bozoridan so'ng aytmoqchi edim, men unutdim. Demak, shaharda nimadir o'rinlarni tanitib, тоже важная tема. Biz butunimizni oldik, shunga qarana 1 minut ichida aytdim. Bu bizning Bista 2.0 degan proyekt. Kirgiz Qorag'iz gruppasi bor ВКонтактеda. Но sizdan da особо bir narsa olmayapsiz, shunga ko'ra лучше методичканы bilan qarab olasiz. Anda narsa kiradi. То есть, что важно, mana ko'p yerlarda men bunday mendan yurib oldim degandayman. Mana ko'p ishroqda biz kelimshak qilib deb aytdimmi? Mana o'zimizning o'rinlarni bilmaymiz. Masalan, men Orenburgga borganim, yoshlar bilan yurib, binalarga Husaynovlar to'g'risida so'raylik. Bu bunday yer, bu deganday yer, o'zlari o'xshab qatdi. Bizning shaharda shunday meros, biz bilan o'rinlar bo'ylab yuribmiz, shunday shaxslar yurgan, shunday boylar yurtlari bo'lgan. Ham ular bizning yoshlarning e'tibori kerak ularga. Qaysi yoqdan, masalan, kraeved degash sizning ko'z oldingizga narsa keladi. Что вы представляете, когда говорите краевед? Какие-то раскопки удивительные. Да, про свой родной деревню вот такой 2 дома выпускает. Я вот не осуждаю, как бы, да, эти люди молодцы, то есть представьте эту книгу написать, то есть столько информации. Но мне кажется, что миңа калса краеведениега менен төбөкнү үйрөнүүгө ушундай яшьлерче кара жетмей, медиа аша. Мәсәлән, барып әбиләр, әле исән әбиләрнең видеоларын яздырып карарга, аларның гаилә тарихы аша bizning ilning, bizning xalqning tarixini ачу. Разве это сложно пойти просто записать видео и shunday bir proyekt yasalgan. Bu o'rinlarda ekskursiya uyushtirgan, masalan, biz ekskursiyalardan boshladik. Masjid to'ta ekan, imom shirab сөйлей. Yurt bor ekan, yurtda yashagan kishilar shirab сөйлей. Не то, что как здесь прекрасно золотое время было раньше. А вчера, bizdan hozir gaz yo'q, suv yo'q. Bizni bunda 5 kun yashaymiz. Mening aytdim, mana bu so'qmoq bo'yicha suvga yurtaydi, hozir u so'qmoq yo'q. Siz bilasizmi, biz shoqatda особо reklama yasamizcha 60 kishi kelaydi bizga shu ochiq ekskursiyalarga. Kishilar chiqa сөйли, тоже kayfala. Biz ko'p informatsiya oldik, mana yangi Bista bo'yicha million informatsiya. Ham biz 3-4 ekskursiyani только для журналистов сделали, журналистов отпущения. И уже анда сөйләдек проблема бар турында. Biz әйтәйек, менә без экскурсия уздырайдык, менә монда бишәктә аларның газлары юк, монда соқмак бар иде, монда Әмирханның йорты бар иде, и так далее. Тагын нинди гади формалары бар. Менә шәһәрдә үз урыннарыңны барлау ягыннан теге
карау ягынан, таныту ягынан нинди формалар бар? Экскурсия булды там. Квестизлер булат, эшләр булат. Альбина синең профиль. Фото күргәзмә ясау. Было стало. Супер. Тагын нинди? Менә гади генә мәйеттәге аван дәшми. Тагын нәрсә бар? Имя ясап була шундай бит. Зиратларда әмма, мәсәлән, Уфада без зиратта булдык, Президент Фахриддин Нинәтеге кар өстеннән барып мәгълүмат. Бүген булдык нидә? Иске татар бистәсе шулай ук ташландык хәлдә. Безнең вообще очень низкая культура шул каберлекләрне карау буенча. Бу безгә килешми вообще. И менә имәләр ясап була, тагын нәрсәләр ясап була. Белая экскурсия, отлично, супер идея. Вот аңлыйсыздар, менә краеведениега китаплар круто, но җитми шундый әйтәләр бит, бар тарих, бар ачык тарих, бар history, бар public history. Шундый ачык тарих җитми, җәлеп итү җитми, шундый проблемалар бар. Менә бу краеведение темасына. Без сезне призываем тоже бу безнең мәдәни юнәлешнең бер шундый бик мәгънәле өлеше. Угрун шахар кылында, сіз шахар өліші. То есть, яғни сіз өзіңіздің айтыңыз, біз менен сәбән шоқ, біз шындай үйішма, бізге керек өзімізді көрсеттерге. Да, Радиф менен сөйлеген еді. Типа мен гадәттә новости читаю, и какое-то там 30-е отделение такого-то татарского общества при культурном центре, там такой-то области провел там чаепитие. И син думаешь, господи, нәрсәгә мен вообще даже моны укыдым. Ол қызық түгел, ол вообще бір күнге де не волнует, нендей сіз ұйышмадан. Мен түгел әйтәләр еді меңа, тәбрис сіздің битанда нендейдір анда ұйышма. Бір кім нифига не запоминает. Зато кіші истәп қалдыра пішен базарын, истәп қалдыра нендей фикірлер әйтілген, нәрсә біз язабыз социаль шілтерлерді, нендей экскурсияда нәрсә сөйленді. Шуларны кіші истәп қалдыра. Фейсбукта язар, кеше субботник митинг таптаманда 15 шелек пакетлар, ничек біз шундай хәлгә җиттек дейме. То есть ул эштән без кеше безнең оешма белән җыелышып 15 кеше бардык. То есть ул турында сөйләп булсын, безнең фикер белән ирешә. Мен хакта җитми, башка миңа шәхсән башка өлкәләр турында сөйләгәндә яңалыкларда ул фикерләр хисләр җитми миңа. Бу хиссез кешеләр функция эшлиләр дип. Biz bugün içeriz, Samantuz Dravos'un там Велоквест, hatta. Ama neydi fikirler ve neydi hisler mesela kestan paytağız. O bir mekitli çünkü benim tilagım onda tek kişinin görürge. Ve o tam da sizge belki birinci şey kelime sizge var şunda bizim büyük yaratılan fonksiya bizim medeniyette o blogging kayı şunda. Mesela bizim bugün hamidleki kişi ama Tatarman Tonkan'ıydı. Вот кіші нәрсе ішіледі, шама, сірәді сары моторларым, я прикол, и там 500 мың лайк. Сен думаешь, мен ғұмыр бойы там ұрындықларда шопереймін. Пешен базарлаштырам, неге мен 500 мың подписчика? Что еще не делаю не так? А вот сәрәм ұстарам, мен еленем, мен фото түсірдім, нешек меңа. То есть, мен алайын, то есть ол ғади фикірлер білен алашады, улап шығыра керек, мен просто сен жазасың, мен ғади орыс қызының білмеймін, bu iki işleri isimli blog. İyisini yazasam da bu. İlten uyandım anda vardım Spas alımga. Nige anda hazır da bilmem anda matruşkali kompresör yasamıyla bu. Вот, anda yapırlar yok. Ama sen kontekst reklam ediyorsun. Bizim. Да. В общем, теге блогерларда була бит шундай сөйләр, шуны әйтә. Тинькофф банк белән, кстати, мин түләдем бу айны. Шундай контекстный реклама. Біздің не бар. В общем, біз Радиф белән тоже нечего делать. Уйладык, что хәзер татарларның шундай эш вакыты име, безгә карашларга контент тудырырга кирәк. Шуңа күрә без тоже үзебезнең өлешне кертәбез, кроме вот организации, сөйләү, туда-сюда. Без эшлибез Радиф белән подкаст. Булса да подкастлар вообще тыңлыймы? Бар шундыйлар. Ну, понятно, не син. Ике кеше дә, мин тоже уйлаган идем, что вообще бер кем дә безне тыңламас. Ничек шундый өмет белән никаких,
Bir подкастны тыңладым да. Сине қарайын вообще. А вообще башка телләрдә тыңлыйсызмы? Ну, то есть безне түгел, Видео күбрәк карыйм. бизнес турында, не турында. Кстати, видео YouTube'да 80% видео карамыйча тыңлый просто видеоны җибәрә. И подкастлар бұл американская тема. Что индосская тема. Ну, в общем, Америкадан килгән, чөнки машинада бөтенесе йөриләр, тыңлыйлар. И бу шундый радио нового формата. И без Рәдиф белән утырабыз, например, соңгы чыгарылышны әле ул чыкмады. Бүген яисә иртәгә чыгарга тиеш. 7-нче чыгарылышны без мәсәлән минем машинада яздырдык. И ул бик гади эшләнә. И без карадык статистиканы 5-нче подкасттан соң, оказывается, безне 1000 кеше тыңлый. Ну, то есть, удивительно вообще. То есть, мин уйлаганда безне 10 кеше тыңлар. Минем әни там, Рәдифнең әнисе һәм там безнең яндагы кешеләр. Һәм реклама в чем? Бу бар ВКонтакте, да? Когда музыка гадәттә ВКонтакте тыңлыйсыз икән. Яндекс.Музыкада бар. Кстати, Яндекс.Музыкадан 300 кеше безне примерно 250 кеше тыңлый. Удивительно тоже мин уйлаган Яндекс.Музыка. Мин генә тыңлыйм. Һәм Facebook'та бар, YouTube'та бар, SoundCloud'та бар. Кемдер Spotify тыңлаган әйткән иде миңа чү. Микрофонны тотмадым, потому что уже бүтән җиргә тотып бетергән. Уйлаган. В общем, эзләгез, карагыз, беләсезме, бәлки сезгә ошамас безнең Рәдиф белән теге фикерләр, нәрсә без сөйлибез, или просто сез татарча ярты сәгать әйбер тыңлый алмыйсыз. Менә просто технологиясын карагыз, ул бик гади эшләнә. Biz менә темаларга сөйләшәбез, не то что анда безнең милләте татарлар татарлыгы, да, а просто менә Марат Гәрәев шоу бизнестан киткән, и без аны раскручиваем ул теманы. Вообще нинди шәхес ул, нигәме беркем дә белми, ни өчен бу новость вообще считается. WordSkills турында, Зөя театраль репертуарында, һәм башкалар, 100 мөселман. Ну, менә монда актуаль әйберләр дә бар. Но в основном без заманча мәдәният турында сөйләшәбез. То есть менә сез безнең подкастны тыңлап барсагыз, һәм типа нәрсә турында сөйлиләр. Әзрәк эзләнсәгез, безгә в принципе сезнең алда чыгышта ясарга кирәк булмас иде. Без тырышып аны атна сайын чыгарып барабыз. Һәр атна, пока не сбились ни разу 7 тапкыр чыгардык. Һәм алла бирсә, менә планда уже подкастны яздырганда видео төшеп барга, уже шундый видео форматын ясарга. YouTube'ка керергә уйлыйбыз. Һәм сезне дә шуңа чакырабыз. Сез үзегезнең регионнарда лидер мнений буласыз килсә, сез әлбәттә ниндидер медиа контент чыгарга тиеш. Һәм ул да сезнең безнең мәдәниятка бер өлеш булыр иде. Не только мероприятие, шулай бит ул узада китә. Шундый конкретный бер продукт булыр иде. Аны прямо можете... Без, кстати, оныткан теге аудиторияда әйтергә, значит, без яшибез 2-нче корпуста, 130-нчы бүлмәдә. Запомнили? Син отбиваешь амбин от меня. 130-нчы бүлмәдә яшим мин. И без Рәдиф белән алдык микрофон үзебез белән. Һәм подкастта рубрика була «Син кайсы яктан?» Вот шулай придумали на шара. Альфред, син килә, обязательно сине лично чакырам. Калганнар, в общем, добро пожаловать. Сөйлисез, сез кайсы яктан, дидер балачакка бирәләр. Үзегезнең район турында да, авыл турында, яки нәрсәдер турында. Һәм без аны рубрика итеп куеп барырбыз подкастка үзебезнең. Да, ничего страшного, то есть можно не краситься, камень, все нормально. Аудио, говорю, можно как бы брови не подправлять и все такое.